rather say on Cadena home no Yama. And I'm a pen home no Yamanipa. Say a baby once. Say Usiko. Say Unisiko. Was it the embassy moon more born the moon mobile? The embassy don't know no more than a domino. Come to me, Naka. The man I'm doing so. Now the custom Papa Fanya go on. So the Namia Yamano, a poor man dream and Chelsea. Debia Oye. What's the coffee? Oh, Qua Moon Echo. Oh, Bar Moon Eba. Naminya Wachi, dear Pita. A copy say yes, Casaba. It's time I'm away. I didn't even not here, compensate with friends as so. Yes, no man, your pa. Me and me, Joe, we catch up says, yes, no man, your pa. Coco for not to coco had it. Or phobia when Jessica. Now go one year permanent push over Bunkum. Now, wood to the Susa. Then is sick of wooing to my Yanqua. Now, wood in a quack. The draw Sana, don't get to Cobia, if no. And but I'm called Macohadia. Na ye ko brane na ye na hwo se kim esu ko fie bedu mebe me so ye ma hwo sana na se mi wu a ehene na me ko o se atwa se nipa wu preko o se wo chi no atemu da wo manipa o me mre ho asinse onyankopon ase o ni nya hantansem ni nya kasesem na no na me hwe TikTok sa na me ho abrantie bi a wonye sika sa no go turn so amo bonsam ana aka 3 months no ba be wu na abrante ni dia danse se wonye sika na ne mraka asase susa na wonu nu se okoye sa enti wo ka kire obi ase ma obi anya bi onyame wo so obo ni party se ne se so o se aduma chede ne de different ibi benya sika ibi nya sika se nyina fi onu nyankopon Lazarus was as a man. Oba e wo bedi hia. Owu e ko heaven. Osikani no a onye sika no. Ohun Lazarus meja Lazarus way. Lazarus way. Ose me no ntembe bi we wa. Mitimi nye wo. Not Abraham kukum. Ade be ne akaka bensem. Ade be ne hantansem. Ye wo dom beri me bi e fere Jesus. Sa wo de wo to sa be ma no so a. Wa wu mpa na wo ti ase. Na wu poso da sa be me no ko video be dem wato ase be se contractor ni bi no work na bottom da nobody sometimes say me kwakwa de kra no na me hwe enema gu a ni pese nya me say ehin na me nya sika sa to ta ni ma we ya body na sika ni de Kwame. Apanyin ko video be nei ebetimi aka na esisi dua se why suffer na o my message kakra a powerful message na chama 1 or 2 be na it baffles my mind. I don't see reason why asa na pese e kire se enoma e wo wiase mfaso ni so wrong statement. Kwame, that be say offer ne literally sa de a sa na abeka. So on kan ne literal sa. Okay. O part say obu onuma na ni di wiase no maso ba na spiritual life no waja. Eno an o kan simple. Asa na spiritual life no hu hia no. Enti no ana dem pesa me kan say me do kan nya meti aso ba pesa me che say e me enti ase say sika wo eye e adepa ne mo yemfa kwan pa so nya ba sika ni DPB esan say omo ye illustration no ana me wo problem ti ama me kan we you asa no bezo mo che say o pray ho a onye sika we nyina wa wuko ehiafo nso and ehiafo no kura de omo wu ntem je sikafo no yare bi o ho a wo sika ebitima sustain you kakra ba woni sika obe contem, so it makes money powerful.
na ekwan bɔne a yɛfa so nyɛ sika na nyɛ sɛ wosisi wo nua agye sika na nyɛ sɛ wobɔ wo nua po de agye sika de nyɛ na mmom sɛ wopɛ sika paa de ɛyɛ ɔpanyin Kofi Job state na wo mu obetuma som nyame yi dan obi o ni bi state no wo sisi a no but enye state we no wo ma ebi anka na nyame so me nsipisi because otoda so when twa na achewa untimi ndru ba bia wokọ so sometimes me tati samanfo kan na wiase japade na yemfa no kure ne oni wiase japade hu hia no de o wiase bia wiase japade hu hia no so ti wiase nko ade a menka nchem sika nye sika ho esese opre na opibi na ne kwan bone so na nye sɛdeɛ sikani mfa wiase ajapadeɛ nkɔ baabi a onyani nso mfa onya nkɔ baabi a onyani nso di hia kwan ade wo yɛ hiani a automatic to heaven ana ahiafo mpo na bebiri na abɛkɔ bonsɛm gye because untimi di nokure because untimi nhyɛ wo ho so because temptation untimi ngina no nemu deɛ wayɛ yi no sa temptation basa no sa no kredie no ebeye easy man no esanse onya hwe ti se nyehiafo wu no sa so na esikafo wu and nyenu ni nyina mfa hwe nko so you don't tell me say we are japade de kwan we are say japade de tena wiase ye mfa nko ba bia batie de tena wiase and you don't tell me say ma pre me ho apiska ana me eji mani e wo wiase esese sa na aye because sa de na wo ye wa no wa anye no wa untimi nya no wo ba bia akonya ni ba bia obia so no betima aka tem sa akonya bi da ba bi akonya ni ba bia so de esikafo ya osuna hemamu wo hwa edo mbekọ no sa na hiafo so ye do mbekọ osuna hemamu enye sika na mo bi di boni na me de mi hu se ehia mom kura na me ni pedi boni kese edi enti na wotan onua edi enti na woni biri onua edi enti na wodi onua nkonkonsa ya ho kire wo so ntia ebi ankwa ye se onua na ebi kwa nka ye busy person kwa nka na wandwen ma otiri ebi a obotom ya enka kwa obi nam so kwa sorting out kwa nka wo monapo nanso when di nukura wa adwuma nyina ya ahokyere na no ne meeting wo staff meeting bi chairman ana maka cho mo se obi wo ha oba wiase onwi ade da ade na wenye opportunity we no wi ade because expectation na dan so no so nti o so sort obusuafo ade no so ogi ni so abusuafo so nim so ye adwuma na wo ye no so animunyamu ade na nso to ye utirimu na ede ana opese wo ye bibi na afede anim guase de abre entime de mekoto da bia no bi ka se ewiase japade ye de kwan ewiase japade ye mfa nko ba bia ba ye de tena wiase enti me no mo nya adwenta you can give me good message I will embrace it ba ka tem se wiase japade ye de kwan ya me so mi busa se o hia e o wiase ye de kwan enti bibia nko ba bia have to get a good living man I was so good living when you good living ya or thinking cry o tenya no right obekọ heaven tem escafo obekọ heaven sikania obetu no wansi wo so nyameta man obekọ heaven eje hiafo ko untimi trap no obedi no kure no no say ya no odi sika na bi o ombu obedi no kure a kire wo age de oni bi ana ebu wa pe bia hye de botom enti amane no kure die no oye Kristo ni die but odi no kure na sometime neto a kire untimi ndi no kure ba oba be preach aka kire me se wiase japade de kwan opanyi Kofi Job ne kan enti me use na as illustration ogina wo sisia na ogina wo no I don't know for sure a screen so na me ba me nim say good thing na na dan ko
Minim say blessed ni na you good. Ane tie kakra ka na me say papa ya asem ha o tie kakra ka ho. Me e wo say me ma wo tie kakra ka ho. O de kasa na ateko. Oh, me say no, you good say the make no. Blessed no, e be good. Se wiase agapade ye mfa nko ba bia. Opanyin ni nhyɛ ase. Emfa ne cars ne no manya adoye no me emfa trotro. Ye ntie no. Onyi Ye o to aso tie. mo ade na me ayama me eno mane go awodro eye nan wade wako apama mo no wonti bible say kwase na hyebo woni so wa pama kase me awrade ase ebede de wo de mo ha te awrade wako ya wayama me mentimi nka amani pantie no me design every boy that was it. Awurade enyame mama tamfo da bebia tin no awurade meduru ho afa metwa mesra Elijah ni Elisha honhom sa emra me so awurade enyame mama tamfo da fa metwa mama me ho ase mama nya hantan se me wosikantim ya hantan awurade wo so boduma ho brasiafo hantan fo de obebri wo ase But I'm once. That's what I mean. That's what before you answer. answer Pame, asembe pa na papa yi aka. Opese on ka boni na de na apese asema okan asa ogina no si boni. on say the last submission so tin ya o dwane ahokyere. Na se onka asa ho kire you. Asa wo miss ko tu papa yi. Miss Kotu no. Ose ne papa ne kan nyina ne se obu onoma ohu ne se sika nko a na ye bibia ase o sika nko a enti se obe kwa gi sika duro ode ne kra be kwa exchange sika obe bibia empo ebedi ninya empo no obe kwa akodi eye sika na chi ana ono ne kire se sika enye ade nyina na ono mpo na ono kofidobu ka kire se saa no ma na enye yi bia o se e gine di because ono no wa tasty saa ohonom no enti no o kire se enya ade bia ya we eye simple unso bu onom a kwame odi mi sika achi ama chese the spiritual life kra no ehun hia no biem Another statement amanfo ka mensa no munya adwenye sika nya ade sika ya ade nyina enye bibia sika anye nkwa kwame se sika anye nkwa sika ne o se dey sika ya ade nyina ade sika ntimi nya bi enye sika ne ade ane sentimi nya ade nyina ye ka ade nyina enti o ka se sika ntimi nya bibia enye sika ne de ane se sika ntimi nya ade nyina Some say enkwa ni sika ni hweye but eno so ye ade a ehia ye ka se sika ya ade nyina it means say sika solve nipa ehaw ana ni problems ana yar owuo enso ye nipa haw enti o ka je say ene enti ene sika ni twakan bia mente wase die ntina ene sika ni twakan ami true me on ana sometimes no me because na me tititi bia me wan kona se drop a na me dwene ho ade ntina amanfo link adewi okay sika nya ade nyina ana amanfo ka ba ewiase na yete no ne ye beto ye no ye di sika ne ye bibia beto bia di sika na beto menti so bi se me koton kwada eni sika ni connection dia enkwa ane e kire se entimi nye bibia da bu ka se ne ni connection amenti ase aha wana say oto onum no
wa load sika ekoton kwa enkwa ne sika ni connection I say because of say sika ntimi ntonkwa yes enti sika anya ade nyina o so te ase sa ye ka say ye ba wiase ade na ede ma free a ye mfa sika neto ade na ede ma free ye mfa sika nto a ye mfa sika nto ade na ede ma free say me mente question ase e too broad narrow it down me ba down so obi ma ofi a e sika no disiye eno wo ho obi a odi sika neto ye ade nipa de ma obi a e sika ne ede ye ade na ye ka yeni ho connection yentimi nyenye nipa na ye e free e free say enkwa wanna say wanna ye enkwa ye free na eyi na se na hwa na ye yare yare wana yare like yare ye said o si live na o develop enso ba say no sika timi eyi ufrim nti eno de yare na sika ne ene yare nya twaka na me ka say wo sika obewu saa so wo ye ohia ni so obewu eni sika ni hweye nti yare ni sika ni hweye me ka da bi wo asam ne ekon me just da bi me ma narrow ni down e de aba yare enti na ka me build abi ra yare ni okay wo de kasa ewuo ene nkwa eni sika ni hweye so wo sika obewu ehia wo so obewu obi su ni sika wo nya yawo no waba obi su wo sika yawo no waba ye mpezam tete yawo obi abatu sika mu ensa nkwa na ode bae ne sika ni ntino bae ehia obi so poto wawo enye hia na de no nkwa ne bae nti yemra yare so se me yare a ade bia meto bia no e obi na aye na mekoto se meto aduru a nsam chese ade bia ye ton bia ye obi na aye a odi sika na ye na odi sika ekoje ba enkwa de enye obi na edi sika ye na ade koje ye de ma ofri se wu a enye obi na orchestrate ye ewuo no eho no obi ani so control ba santa na wa mo bra ya obi ukojina kwan ma ukojina kwan mze ka abo mia minwu a ne me ka cho say e de na ye bo kwame tie hwe baby a ode discussion ne kono ye betimi aka ya mpon because o angle na wo free no enye totally true ana de me ka no so nye totally true okay obia fall short e wo baby o sika e ya ade nyina that is the bottom line ade bia sika eno na eye aje say e bia o pese o qualify no say o ka say sika ya ade bia nipa na ye eno de me no nya argument biem sana me kan yo me o se sika ye bibia ana me so boa enye bibia na sika timi ye eno na ye kasa tintin ba so ka tere me se sika ya ade bia nipa ye de anka betwa so da bi taman sika ya ade bia tie ye ka se ya ye bibia twi mu no ti asese ya ye bibi sika ya ade bia tere se anything I can think about bia sika timi ye simple anything you can think about bia sika timi ye sana ba so tere because unim se kwame mame ma ye nkomo ne de because enipa ye ti wiase no hunanim na honhom asem o yes enti no so ka tem se sika ye bibia eye both physical and spiritual things ana be so kire me ye nkomo no spiritual issues abem enti na ma ne kan na ye den no se utimi mame ti ase woni se sika ye bibia de a because nipa ye nam yi eye hunam ne honhom ekon na ye kon wiase ma ye nam yi aspect na dey ba won say me make say nyame nkan any spiritual so team yi kura me say da bi kwame eno de untimi nyi mfrim ewiase atetena ati se eye both physical and spiritual uyi honhom ni frim enye yi ana onim nim sapa ba komo na ye di spiritual physical o se sika eye ade nyina me emphatically say
adeɛ bia yɛde sika yɛ bia yɛde sika na ɛtɔ ana wiase a yɛte a nneɛma yɛ hu bia yɛde sika na ayɛ unless adeɛ yɛ ni tumi wɔ nneɛma yɛ ni On say o ya na afi o san element wo ho. me limit no O si wiase ade a wo wiase nyina yɛde sika na yɛ. Enso nya nokore. me wie na ka me sabe ka Enti no jai saa se sika yɛ bibia no na yɛ nko yanim. Na nya bibia na sika betumi ayɛ. ta eti ka asɛm a me bɛka no wo bɛhu sɛ Mate toaso o de toaso na yɛ nko yanim. ano eka no enye sika na yɛde yɛ enwia esisi hɔ no enye sika yɛbɛto enwia esisi hɔ ensuo ne ade wɔ yɛbɛto enye nipa na yɛ yɛbɛto you can extend ba wo bɛto die nyame ayɛ no ɛwɔ hɔ no mafebɔ emframa yɛbɛto eni sika ni connection bia wo bɛto mframa tuntimi nka nkyerɛ me sɛ mi wo sika amato mframa emframa de nyame na de ama yɛ untimi nka sɛ mi wo sika me de ayɛ po bɛto nyame na de ama yɛ eni sika ni connection patro so atase ba yɛhwɛ yɛti wiase a yɛka sɛ agyapadeɛ ni wewe nya sika na de build yɛ deɛ ɔne me bɛka bia me nka spiritual me da me ka no ma yɛ hu ni no ma yɛ spiritual me ni spiritual ntimi nka mu asɛm aha ba me ka enoma a nipa yɛyɛ a no mo sɛ sika nya ade nyina ewiase a yɛte yɛ de sika na yɛ bibia yɛ de sika na yɛ bibia deɛ wobɛka bia no chairman and I will debate anybody any day deɛ wobɛka bia no wonse yɛbɛkom no nipa ni tumi wom ɛnyɛ sika na yɛde yɛ and I'm saying it back na me de me ka sɛ sɛ obi mɛka ntem sɛ mframa yɛ home no ọbẹ wiase waton frama won me ebi ni ho ebi da hospital oxygen esi omuso your friend oxygen nya air ya oxygen the word na air den dia na nipa ho me gu ni mu kwame dia na nipa ho me ekọ ni mu mebusa yo dia na nipa ho me kọ ni mu ya ne brofo ye den na ho me on set team nti o de scientist na ebem abi the anything no ye ho me oxygen na ho me na ye yi carbon dioxide ababonten what I say ana nwia enso ehome carbon dioxide no enti no o say what ya say enya science asem o say what for science okay me ba be try ade ketu abi ya ho me ka tuo me ba ya ho me mframa na ya ho me mframa dia o kan carbon dioxide ni normal na kan etu na me ade carbon dioxide say oxygen mframa e pesa me tro say no ne your educational aspect so that you can literally say me say me ho me mframa o say me ko hospital the all ne den e oxygen na ho no e nipa dasani na building enye di nyame de maye ni bi obi na build for wa all struggle I dey be sound yare tu be kwa akoto nipa ne na building yenti na wo kwa akoto enye di nyame de maye me to no oxygen si me so wo no oxygen si so utiaka but do obi build it you pay for it kwame say what the corner sa level ne dia ane obe defeat o purpose for argument ya wo yi because ewiase a ye wo sese no ewiase a ye wo mu sese no ne ewiase ne ekọ no eburu nipa adwen ene ne nte ase so enti no se ade a nipa betimi aye no wanhwe a obeka se we de enyame na yeye bi ne de ade a nipa betimi aye no obadwen ho a won te ase now hwe nyankopon bo wiase ondo bo wiase e de emu niema e begugu mu ana ode e begu mu say ye nhwe so na ye multiply nye fruitful kwame ore no ko ni aka bia ye na ye yes ni aka bia ye na ye to aso nipa na now so ka tell me say sika ye ade nyina me ne wo eko ho ana say ye argue on this issue ne say enya bibia na sika betimi aye
Enya spiritual asem na Yes. me de ba mu. Enya bibia na sika betimi aye. Se nipa wu a wawu. Yes. Ewuo uhu se nipa na wu. Enya spiritual thing. Yeah. Wawu. Wawu. Sika entimi ma nipa na nkeka ne ho biem. No correct. Now, enipa home ya home. Uhu so obi home. Yes. Meboa. Uhu se nipa home. Nipa home no. Eye emframa a ye ken. Oxygen no. Na woka se obi na aye no. Eye mframa na bi ni akyekyere. Mframa na woka ne bia ni akyekyere o. Ba uhu se Nyankopon de na eno no ye hu ne se wa bonten no eno no ye free one no. Nipa no entimi enhome. Oni sa ne lungs ni ntimi enye sa emfunction bi. Enti ne de bia si ne so na ewura ne mu direct. Enti no eno na nipa ne ye no de on se de woka nipa na aye no nti no ehonum no nti omuton enti sikati mi ye Yes. ehone de watwa but ka hu so se eye the same emframa na ewo abonten no ebia na ya kyekyere a obi dey business a oton enti sikasem be wura mu abra ade na da business Sade ni be business a ona na sika sama ba mu. But ade bi enye business bia sika enye adwuma wo biem. Enti na me ka tro say ade bia nyame de ma yen bia no e free. Se nipa abi odi pe ebedani sikasem. Enti na me cho say ade a ye di sika aye. Mi statement ni new. Ade a ye di sika aye wo wiase bia di sika neto. Ana say afi na wasam ano. Afi na o qualify wasam no. Oh, Dabi ma papa jai. Asama wo ka sesi e. Ene say sika tumi ade nyina ye no. Two different things. Me ka say enye Mr. I actually play back. Me some as me maka, me say me ka say sika ya ade nyina. Say na me ka no me sika ya ade nyina. Ya no me sika nya ade nyina. Sika ya ade nyina na ade a yam fa sika nye sika nto. That was my first statement. And yes I go tie bi. Ade a yam fa sika nye no. Yam fa sika nto. Ebi ne dan na me say ebi ne. Na me ka say enkwa any owo nipa ni su control asase e diska na ye en se atom Dabi se atom yes dey ntini atom okay asase de ni nwura mu ho no asase de no obi acclaim ownership wa claim ownership wa enfa hey otikoko so otumfo ye bo odin aka asem na wo nkwa so asanteman na yetim no e otumfo ne da no baka tam se mebo ana ase ya ana me kire se eno no wo ho ba me kire se asase no o se ade a nipa aye ana ye disika aye ma me nka ne sa ade a disika aye no ye disika na eto ana me se asase en fisika na ye ba ne se na disika eto se nipa ne claim ownership a enyo na create ye nti eno so e nipa no claim ownership ba onye no create ye yes enyo no ne create ye but ono ana aye ho adwuma abaye ne dia sisi etina me ka se asase na da ho no minim se metima yuso tumfo dia se as on se be yi o de time yin free one se ahemfo na ton sa se wetima yuso ohene bia just cause ohene keke yenko yenim ohene no de enti a oba obeka cho se tua bibi ni se obeka cho se ye nanam ene be kon ye e de o ma ho odin agi hasi ho mai enti se won so pese obeka ye ho bia ti o enti na asase minim swati bi da me di minim do me yom se asase ye nton asase ye nton na emom no me na ye media no me mo akonya atena so me nton ma ho ba cho wati bi da na won ti bi da me say the asase ache ene na abusuan asase no mo chiche da cho sana mo cho se asase ye nton na emom ye nana ani onte da okay me da mati bi da okay obaka cho asase no nton ma wo
ba ne nana mo kon yon beji ya no ma ho na eche so na ye ma obabi atena sa ye ma obabi atena like obeka ye ho no ehun ska na otu ama mi asase ne menton ma udo so biso bia onim bia so taman yan kwa hwe be loko asase ye nton nemum sa na omdi claim ownership enti asanteman a ye nana da no otumfo ye bo ni din aka asem no eye ne nana mo ne kogisi wo no ana no da no enti uba wo ye wo o ma obabi atena onton ma wo. Kwame, That is eno the de very eno de wo da ho. Yenya sa nkomo no. Enti Eka wani mchasa ya di ane ese die hwe jai na asem na de ko na asase ye ton enim. Eyi okay. asase ye ton e ko register e ma no body Ashanti region a ye nsa ase no ye utokra na enya wo de a batokwa da region bia na Yes, utofa enti no ye ton asase. that region. Adia on me the idea meaning them in can was. And that's ni So nyina ye na Ghana me we nya huhum asem ye kan wi ase asem sese. Other regions nso ye huhum just say ana. o the mean can me just say Aha. other side ni intina Enti me no mean elabo. asase Estate. Nyankopon na boye enye nipa na ye ton. O say assassin on the boy. Aha Ah, na me kire say. I say e chairman ensuo nyankopon na boy say ton. Ye nton nsuo. enti no wonsam Enframa enti wo afa de wonsam na woka no wankasa wudi ah fiti ho. ebi o say wo na wo nya me concept me kire say obi ton nsuo ama wo engu botu ma na. Obi Engu to nso botu mu. amame. Ah, ebi gu Ah, bottle mu. Ebi wo sachet engu mu. sachet Yeah, ebi wo sachet and mu. what ama Mhm. ma me bo nsu Aha. but process now afa mu no enu nti no oseto Mhm. opa o stream bi eda baabi a yenya ne hwia wa okuta wo chense a ode kwa akoso ama ne beton ama wo Mhm. wa ne beton ama wo enu ye Okay. nyankopon de Okay. enframa na wo kana me beka we nya na me pese me rewura on sim enframa a wo kana enframa na ego mu na wo se ye oxygen ye ohumia no bi achi ode egu dade mu wa ma roba de be hya wa no ode afa process bi mu pacho so ate ase ahoɔden bi wo ma ye den ma wo enframa na ye free ba process e be fam to get that enframa ne de ne dade na wa ye ne roba na e be hya wo ne normal bi nti on fa ma afufiri obeton ama wo opa wo so on pesa no ma na ko hu nya me enframa ne bi nde free pacho so ate ase enti bibia na nya me dia edua free ne beto ye sisi wo no ba obi papa edua ne de ya akonwa wo betua sika ba edua na kasa ye free but process na odi dua na fam ne de you pay for it Ana meka say but edua ne de o kan nyina no ye business aspect. Business de sika ye adwuma wo ho. E be da ne business a sika ye adwuma. Eno de e be da ne ba business opa de mi a se kan wo sika. de ma tamai opa mi kan de sika wo ma opa mi De kan de sika wo ma ah mu de okay ewuo enkwa sika wo yen fa enkwa sika we na me enkwan se tonkwa sei. enkwa me chese enkwa se ya wo akora ma na ba life no na Da me bi tie ye ka sika se sika ntimi nton kwa a e bia anke betimi de sika ama yes wanya nkwan na ne ye kan nya se ya wo asem. Enti no e bia nti sasa nipa ne iwu aha nipa ne me iwu tell say enso wodi sika beye bibia obewu akọ ama me ehọ no na ye ka se sika ntimi nton kwa yeah ana ano so ni asama me enkwa wo we any sika ni connection any sika ni connection to whether wo sika whether wo ye hiani any enkwa ni connection you would still die sasa na me kan ba me pesa me tell say you ka se ma oxygen dia any sika connection go bi na aye you pay for it but say enkwa na e ma wo tena se wo ye nipa ne de even not even doctors omuni ensa wo ewuo nipa ni nsa wo okay enti tena no ụgwọ ah obodin ensa sika a na ewo wodin nyinaa no a sika ntimi nya no enye bibia na sika betimi aye simple tena me tell say sa enkwa ni ewuo no eni sika ni connection ko nipa ntimi build enye nipa ni creative wo enye nipa ni enti creative nkwa still ano ade a nipa aye no ade a nipa aye ne de sika timi to enye sa sa se me na my me phone na me decide da say me me ton wo me me sika pese aba ye end this argument we ade yes a nipa aye sika etimi to ana sika aye ade nyinaa pese me hu yeah because ade ade bi a nyinaa ya ne de wo de ade nyinaa ba emfa condition bi amehim the moment enti abeka say taman all things means all ati things enye except what they except be say ma na wa say nkomo no
Yes, yeah. Aha. Drop PCC anti. I'm trying to same point. Enti me say still a wugina say sika ya ade nyina aye. Sika ya ade. Ade Aha. aya ye de. Me say statement right. Tama yenhwe statement ni enclave bibia. Sika eye tio eye ade nyina eye. Eye o. Ye ka say doing well do. Eye. Enkwa nipa na eye. Enkwa ye nti sika nko. Ah. Yes, ye. Come on. Doing well do ye. Say enkwa ye. One ye enkwa. Wabe. Afena Yes. o refine nkomo no. What does I refining or whatever? O si tie. Hey, one a young one. One a young one. There be enya no asem ne ya o si sika tumi ade nyina aye o. Eno na ye ka ho asem o. Can ye die? Tisikaya dinner. Teacher Madia ye. Jobeka be any pan a ye. Jobeka be a ye. We see Sikaya dinner. Cadia yenya. Enti Sika. ne meka bia ye nye de na sika nya ade nyina. Eno so te ase. Okay. Ade nipa ntimi nye no sika ntimi nye. Sa na te. Enti sika ntimi ade nyina aye. Sa na be so ye ka asem ne kosi. Oh, say I didn't me. Ah, ye ka ade nyina ewiase ma ye wo ne ye ka ye wo wiase mu. Ti sika timi ade nyina ya etimi wiase no manyum na aye. Enso nye no kore. Me ko ka sesi a eni nipa na ye ye. Yo ka enso ye hu sika ntimi nye. Ye hu we sika ntimi nye. We Nyankopon na enti sika ntimi nye. Sa na be so ne me ko sesi. It is a case. Enti e wo se o limit no. Enti adentina wo wasam na aka me gina so me say enti so bi ka say sika ya ade nyina adentina wonte ase ade a ya ye di sika na aye adentina wonte ase ade a wo ka ne Da nye bi na wo so aka se ade a ya ye ye di sika na aya de eno so kra so nya right. Okay ade ba ade ne ye am sika Kasa ade a nipa ye di sika na ye ende meti ase o kasa ya ne nipa enti mi statement no asase Kwame ye wo wiase mo ti ase se wiase ma ye wo no ye wo natural things na ye wo man made yes se o restricting to man made dia meka ma no atum ba the natural things na be fra dia ye be debate amade ache me tell say sisi a okra brofo na wo yusu natural and man made no say brofo ba me kan ni chi me say ade a nyame aye nyina no a yemfa sika na ye no yentua ka na yusu ebi ni dem bo boss me ka say eno de man made enfa nko sa side ho okay ye etiyam lai aha ho dai etiyam la we nim ye say sika eya ade nyina wo se da bi but okay ade ba ade ni aye sika ya ade nyina no ana ese sika etiyam ba ade ni aye ka na o ye se sika ntimi ntonkwa tie eno ne asem ni nyina kofidio ko kan yo yenye nkwa asem ben kure ni nipa anya nkwa o se nipa anya sika ntimi ntonkwa yes ono no nka se nipa na aye nkwa o na asem o kan se mate sika ntimi ntonkwa nkwa very good ujituma na anyintum mejetum because yenye nkwa enti afa no enti date na wo challenge no men challenge no me challenge no na me ka say me promise ma me ka na nkwa ni me ka say aya na je me ya say obi ka say wiase ajapade yemfa nko ba bia me dabi statement was that o si sika ntumi ade nyina aye e na kofa argument nyina ba ana wo kasa dabi o ti so obi kasa na asa was it onen really na me challenge it upa yenhwe we no taman me masem na me kan very simple me kire say ade aya ye o say ade nyina aya ye de sika na aye mmea me kro ya asase ade bia yemfa sika nto bia yemfa sika nye eno na nkwa bebem nkwa wan na ye nkwa it is all be ka chem say sika ntimi nto nkwa wan na ye nkwa sika ntimi nto enye nipa de ye but ade nipa ye bi o ka kwame say ah na nkwa wan dabi na ye kwame ama argument ya ye too long wama yes enkomo aye di aye too long sika tumi ade nyina aye ade nyina o yes all means I all all means all but enya no kre okay nkwa wan kire me bi kire me nkwa we wo enkwa si sika ntimi nto nkwa yes nkwa we
Sika ntimi nto nkwa. Away. Away. O se nkwa we. Away. Enya na wotu we. So wo nkwa. Yes, we are alive no. We are as unwo obia onam bia timi so wo nkwa. Yes. Yes. Enti no o wo nkwa. Yes. Enti me no amete wonum sisi ano. Metuo sisi e. Enkwa na ewo mi mu no. Enye obi na ye no akasa oton. Okay. Se obi na ye wakoma. Makoma. E ka me nipa. Me say e ka nkwa no. Obi na ye wakoma. E ka nkwa no. Obi na ye o kidney. Obi na ye o kidney. Ba se sika timi to kidney. Emi ye de hye. Eno nso e. Yes. Etienie. Asam na make bia na okay. Kidney no. Sika timi to a. Enye nipa na be ye ho adwuma. Asam be na okay. Enye nipa. Tete bato ase. Kidney ti o chairman. Hwe ade bi wo ho no ma ho. Eye nipa abamu nti ne agi sika wo. Ana me kire se enu nti ana enye bibia na sika betimi aye no. Because enye bibia na nipa was control. Kidney no. Hwan na ekoyi. Hwan na eko ade ko ba bi foforo nya nipa. Ana me kire se enu no de nipa no very good. Very good. O se amema kidney utu aka. Ya wo wo atu kidney ka. Yes. Oh, say. Me da me ti do kana si o. But me kan wi a yes, chairman. Hwan ya wo ne ketekete a ami so atu kidney ka. Kwame. Obi promise. Eno no me argument na nya sa ange hono. Because minim say sa no me nyina sika ntimi nya ba obesa wo kire me say sika tumi ade nyina aye. Eno no problem no. Chairman. So eduesi wono ma nyame na boy. Ti o. Kidney asam na aka na bi ni. Eduesi wono ma nya nipa na. Me say sika entumi nya ade nyina. Eno de wo say wote ase. Aya na je say nipa behim. Sika ntimi nya ade nyina. No kre. Sika ntimi nya ade nyina. Ti na me kire o say ade a ubeye bia e sika. Wo se meboa, wo si kidney. Ba me hu obi a ya wo na ya to kidney ama no. Ba wo pese ye ma o kidney dia you pay for it because obi ye ho adwuma. Edua nyame de ma ye free. Ba wo ma me twa dua de bre wo fi a obetu ameka. Edua no ye wo dia. Enye dua no ho asem na ekun adwuma na o ma me kotwa de ko sei no. Ana obi die na wo de ma o si me ntwa me morre ma. Morrewe e ka me nipa dua ma ye me dia. Ya nto ama me ye for free. Na chese se nipa ntimi ade value a sika ntimi nye enye sa na te atata amatie yeti asi mebo yeti asi se me fa fon nya hwe me fa atade nya hwe me fa mpabo anya hwe me fa fi nya hwe me fa we nya hwe a me koto de me fa nya hwe me to de o to na se me to no me pesa me tro se the fact say won to ne nche sika ntimi nto oh me tro se me tro se bibia na ye ani e dada yon se enye sika but e sika ti na me tro se obi live in life ye mfa ne se ba ebi ni wiase me fa ne se ye wo me ba wiase no me si me live my life na me live no me mpeka se me mpeka me nkotoka because car ne beto am di sika ne beto pa cho so ati ase me mpeka nti me nkotoka me mpa atade me nkota atade ti be se me tro se sa no mani nyina beba wa bra bo ma e sika na ade beto ti sa no mani nyina e sika na wo de ye but o pa ka kire me se emframa automatically it is in the air obia ehumi bi enyame na dia kye kwa so you don't debate me about sika ne emframa say okay emframa wo me no wo di sika yes enye nipa na ye eno de eni wiase mu ana e wo wiase ba enye nipa na ye asabe na okay kwa me o ni problem ani menya e ma o remfi mi statement we da me sha ase no me first statement was so person what asa ya ko video ni bi me first statement was e ma remfi da me say ade a ya mfa sika anya ye mfa sika nto ani yentwa nkomo no so because e ba ne sa na chese sika ntimi ade nyina ye eno ano no because aje se de sika ya no ana ye discard to de a
Anoma na yebeka say yemfa sika nto bia no so taman nye nipa na ye de man for free nti ano no nka ntem say sika ntimi nto na ade ni sika na ni una aye no aton but obi ye na ade you pay for it me say that person enye bibia na nipa ye ya ona eyeye ewo ho dada na ebia wadane dane no asa ebia ni diabetes ana me ebia na me kan say ebia na me kan say o ka say aje say emframa no anase we mfa nkwampo enkwan de nipa ntimi nya ne hwe but ade a nipa ye bia no ye diska na eto ana mpesa cho say asase a yeto enye sika enye nipa na yeye aha enti no untimi ka say nipa na yeye enti na ye koto onye hwe yes onye hwe na emom se me na me ba first enti me na me ba first enti a da bi o me pesa me kire ye ka ade no object no na ye ka asase no as as a subject yemfa asase se nipa ntimi nya asase enso ye ton where they am for say yen hwa asase ne particularly because enkwa de nipa ni su control wo sika wo ni sika wo nipa ni su control enkwa ni sika ni connection enframa ni sika ni connection yemra asase ne so ni nyina ene no connection okay because ene no connection eno ma Nyankopon eboye ni nyina no asase ka ho obo soro ni asase ka ho ti say de soro na asase oboy aha enti no nipa ntimi enye hwe sa asase meton se nipa sifie ana oton a eno na different thing ba sa asase na nka sa asase da no nipa nye ne hwe oso ba oton yes enti no asase enkwa emframa nsuo sa no mani nyina ya ade a Nyankopon eboye a nipa ntimi mobi nipa ntimi mobi ba da na yeto asase because say ya ntimi nton asase de a kane no say Nyankopon e de by beginning ni nyina no e kire din but emframa ka ho nsuo ka ho bebie ka ho asam na ka na me nti yan kon systematically enkwa tayanton o de die na yenton because enye nipa na ye na asase nipa na ye kwa ame die na wo ken kama ye ba wo grade animu ada no grade animu da bi asam na ye ka no afa intrechire mu bi animu bi ye say yan forget bi o say enkwanye nipa na ye na asase nipa na ye nipa na bo asase jamla asase ni die ni asase ni nipa na ye anti afi die bi na ye ton kasada eti asase ni nipa na ye say netie ade obi claim ownership bi obeton ama ho ensuo nya nipa na ye ba ye to ensuo eye den na David kwame ti mame enwane adenti na nipa ntimi claim ownership ewo nkwa ho na otimi claim ownership ewo nsuo ne eye so adenti na mesi mam nya ne systematic me be ya wo yanko so a wo si say yes untimi nton emobi adenti because enkwa no enye nipa na ye enkwa no untimi mfa wo nsanso enkwa no obi ahu nkwa da won se timbusa question say okay Matthias ye emframa nso den na yetimi ton frama bra ye hu obi anso hu frama no untimi enton frama mame because me nam na me hu me dada ti ada me hu me dada me da ya ton frama so ni ma ya ton okay me ba enso obi anfa na ni hu enso ya ton frama frama ba ni ya ton frama ya ton frama ya ton oxygen ya fa ne say o pompe o ka ata akwanye frama na edigum ya ton frama eno de yare na omutimi de na nipa na nipa timi ye ho adwuma
ade a onfa na ni hu nipa timi ye ho adwuma enti no mami nchechiru mu e me se ade ni efiri wo se me boa ba wo so le hunchi amframaka ba tie so le hunchi amframaka ena wa tu amframaka dabi tie de ntia se tie de ntia ba tu amframaka tie die ntia se wo ka tai na adwo se wa obeti oku a unhia machines bia dabi kwa me enko ho ama me ba wo kasa dabi man kasa ada na me kasa dabi ni oka no obasa wo kire se mimi ni sika de a se mimi ni sika de a mintimi mpompe ba mimi ye ka ni general thing dabi ye ka ni general so obi o sika o obi ni sika o ade kro no ntimi nye sa na mpese ye kire enkwa wo sika o uni sika o untimi ento meboa asasem ne kire o se very good ana o reason ne say because say yemfa ye ni hu yemfa ye ni hu na nye nipa na ye yemfa ye ni hu nyesa na o reason no ana me kire say mframa yemfa ye ni hu enye nipa nso na ye but ya chechire ton eno nso we ye ami kire we enti ye ton ne de obetimi di sika betimi aye saa de no but enkwa sika ntimi nton kwa mama amframa na wo kwa akoto no uni su control ti me ma example won pese me kasa o time na adwo no ade na wa wu time ne e wo se tie e wo se obi ne behu ma wo se nipa na wo ba no enye ono aso na ebehu o de machines bi ne electricity ena de ebrotie e kan frama na enka wo de onka wanya bi nko bia wo bi na ne machine ne electricity ene ne wo ya ne na ho ode na ode ya adwuma no onye mfa nche ofiri you have to pay for it sa no man so nipa na aye so you pay for it enye free this time but utra bonten wona ohome no oji uska ontimi nji uska enframa ne nyon ne boy but watimi ehunu nyansa achi agu adiem na ho akire wo na ode bebo you pay for it asase enti mframa obeto wa abra obi aye ho adwuma adie bia nipa aye ho adwuma bia you pay for it tina me say adie nipa aye dey you pay for it o but adie na me aye ma you pay for it ensuo me my example me say uko stream na kuta obo na ukosa nsuo a wana be juice free na me na abo so obi anu bi okay ada na akọ supermarket say ukoto bottle water obetua egu sa water na wo benom no enye stream ni bia obi aya rubber obi a refine this nsuo no obi aya ho adwuma wa fa be book shop sa process na afem ya you pay for it but e kan nsuo no nko ade a nipa no ni nsuo so control ko nyame ne bo nsuo e ko obi abenum free asase obi ani asase so control nya nipa ne bo asase but obi say wa ba be ko ne nana ma ba be ko adi asase no aha ye dia enti so obeba honom a ubenya akonya agi so ye bibia ansa na me de ha ma anase me ame film akoma me de chew eno cry you still pay something on beka choose koto bibi bra base so ade nipa claim ownership ya you pay for it ensuo nipa claim ownership you pay for it enframa nipa claim ownership you pay for it ansa na you pay for it so afa process be ma be ko na magi space wi ana me se ha no me ye media enkran ye se gama nche on the down on me ye ne dia ukosiri ma ye omo down oba asante ma ye omo down enyo mo na boy o oma claim ownership so you pay for it nipa sema bam ba ye nhye nyame nko ade ne so obetu eska eni sika ni connection ye owo ba akra na ba enkwa na ode ba asase su no obi antwi ahwe na wo ka kidney akra na o kidney onti aye ba so pese kidney free 1 point to another point nipa na be ye ho adwuma machines ode ye adwuma ni nyansa ode ye adwuma process na e ma akoye adwuma wa you pay for it kidney no if you obi honum na ba you pay for it once akoye obi dia na obi claim ownership you pay for it enya sa dia nka bibia ye free ne oka nyina akwa me Matias o me ka se menti ase na me boa mame ensam from every this angle nyame abode nyina nipa betimi add value e wo ho ana nipa ti ma add value nipa ye kura nipa bia ye add value eno ma ye beto no me mpacho ye mfa no 11 me si nyame abode nyina eno ma nyankopon boy no nipa timi add value enye sa okay bet me add value se nipa add value dia media tum se sika betimi aye
enye eno ano no but nyankopon bo nkwa nam enkwa no kwame enkwa no obeda ade value Yes, enkwa no. aha Enkwa no. Nipa ntina meka to say enkwa no. Nipa ni su control. enti sika eni su control. Yes, enkwa nye nipa na Enti sika ntumi ade nyina ye simple we so o twen argument aman ade ayaye enkwa wan na ye ade ayaye tie me say woni ba bia woni ba bia won timas aha me nti wase ne say asem ade nyina ye tie ade me ni so na me de ka so ade nyina ayaye ana me cho enye obi an ye but ade obi aye de kwame eno de tie dabi tie nya abotre ansa na nipa be ade value no na nyankopon abo ade ne dada enye sa na tie nyankopon ade nyina ye free very good nyankopon ade nyina ye free nipa ade value a ana na price abeda ho a obetua ana ade bia nipa betimi ade value bia so sika betimi aye enye sa yes ana me kire se enkwa nsuo asase emframa ni nyina ya ade a nyankopon na yeye ba ni nyina no nipa timi ade value except enkwa enti na kire se sika ne limit no eduru nkwa ho a ontimi ntoa so because nipa ntimi ade value o ye nwura nkwanim chama mini problem ye nwura nkwanim ra nkwanim ram chama ye ka say me ana me gina nipa statement so na de kasa very good ye nkwa yanim adding value aye dey odi bibi ka ho nice one ade no eni phone ni enyem na me ye metimi ato metimi asesa house no metimi asesa screen protector no chama ha phone wa add value o phone wa add value me yes me to say na tie yes me di bi aka ho so dem person me cho na say when add value now o we are say nipa na add value so see nipa ntimi add value but nipa add value enkwa value be na betimi add nti na ye ntimi sika ntimi nto no ana me cho say obetimi ayi bibia o ba enkwa ne de nipa ni su tumi nti sika enko ho Matthias here my statement my first statement was here that's some na me kan obusam say phone de kura na ye that make up previous me start here no me say adia nipa anfa sika nyi bia ye mfa sika nto me wie my first statement was me wie my first statement was enkwa ye mfa sika na ye nkwa enti ye mfa sika nto nkwa. That was my first statement. Eno no de tie kwame ane say na onu say oka say ya mfa sika na ye nkwa enti sika ntimi nto nkwa na say eno no kire say tie wa single enkwa out kire say nipa ntimi ade value meboa kire say nipa ntimi ade value to enkwa very good so but eno nkire say eno nkwa ne ade anyankopon oboma aye free ana very good so sika ntumi ade nyina aye simple sika tie ade nyina aye chairman once still now you still get the two wrong ade nyina aye de ade ne aya wo kan once enkwa na wen ya ye we kire me nkwa bi we kire me nkwa enframa we enframa che enframa we ama enframa aha enso enframa ye ton obi ade value eton enframa na nipa na eton ama no the container no you can feel it oka to some from no ana me say nipa ni fa na ni hu nti ada na enkwa yan titiro container mu nton ada na enkwa yan titiro container mu nton say ye hu da bi enkwa nipa mienu na ma nkwa foforo nipa de nipa mienu ma nkwa foforo nipa mienu kwame yan fancy a yan fancy na ba bi a okwa ne de what's adding value na me so adding value and be ba count so time sanity unless you bet my camera that ba so me say atia your physical need physical to
So you don't tell me say that be another enya no kwa na emfasika na enya emframa enya sika Nyankopon na ebo ma ye asase da hoyi Nyankopon na ebo ma ye ensuo epo ni nyina atire na nipa edidi ho bata de na nkwa de entimi ni di ho eno ne kire se sika entimi nya ade nyina enkwa se ni di ho obetari di nkwa ho sa me ba me se mo nkwa mo 5 years wo ho mo nkwa 5 years ameton o ti bi di ho o se dey me know your whole life obi nkwa ho se obi nkwa ho ne yate ayi dabi enye ye didi obi ankwa ho enkwa Nyankopon aba ade ti wi ase ne se bia maba wakodwa so meton 5 years o meton 5 years unya ton kwa de a unfi a Nyankopon ahye ma wa wudi no menim but no matter what o to me 5 years na o to me Asembo aka the argument nkwa ye years na kwa me hu na awu enti years wo ti o na akonya wo nkwam na se no kre no kre wu sesi a nkwa ne ko wu ne years nkwa de kire me okay nkwa de we are alive no na nkwa yes utim once you are alive asama na okay yes enu nti na kire say wo betimi ewu sesi a oti hoyi enti se me ba yes yeah say me ka tro say me wo 5 years enkwa 5 years ameton a kire say within these 5 years no matter what unwu mama wonkwa for that 5 years na ton the amount say metimi aton nkwa amawa na me the time to ho na meton enu nti na ye ntimi nton no yes anything yentimi nton no because me ntimi nhihye say o kwa me metimi ama 5 hours metimi ama 5 seconds metimi aton 2 hours and now 1 day 2 days 1 week 1 month ye nton very good enu nti na sika ntimi nya no enu nti a ba asase de yetimi twitwa ton enframa yetimi chichere from peter na ye sound frama no sound frama na nya bi ne yahumi no oxygen na hospital enu bia na yahumi papa oxygen no na yahumi enu de ewatwu mu ta enu a na achichere ne de agu cylinder mu na yahumi because of say o lungs ni ntimi ntwinti na de atare o hwene pump de agu mama wo no that's the only difference. So that's the only difference. Process nipa process no kwa de you pay for it. Of course, and them it here, but enye bibia so na nipa betima process it. What's in bibia na nipa betima process? Ka di na nipa process. Enkwa, you process o baby. Enkwa na ana nwa ya. Enkwa. Ade. Na me di to say, Chairman, na me bo Adam and Eve according to Bible no. Why be na me bo no, na me na bo. Asaba na okay. What's adding value? Adding value, ni nipa na add value. To the end. Into okay. Nti yanto aso. Na je say otimi add value to enkwa, enye sa. Say, otimi wo fofra, uma obi ma nkwam. Nipa na ba, but nipa na ba, waba. Nipa ne ba ye no. Okra process ni ya wan. Process ni ya wan. Oba ne be ma na be hia na akonipa aba. Ani pa oba na true wan. True nipa na nyinsen na oba ye. But ya say so na me wa bo ade ni ba nipa na add ni up. Enframa na okay, ana me say ada na yenton. Ada na yenton. So si nipa add value to nkwa no. Ada na yenton nkwa. O say ya okay, nice one. Sa wo do ba no ko hospital. Sa mo kwa akwa mu wia mo so le ko free. Amen. We command me di. Command ja intwa so. Intwa so. Command me di there. Afa de wayira. Me nya me say the papa mu kwa you pay for it. Say the papa opa. Ya no wayira. Se nipa se sika timi to ankwa anka nipa nwu ko wuo ni ho.
Aka ehiafo nkwa na bewu. Kasikafo mbenyinia akyerebo. Because I am one hour can one seminal. 1, 2, ultimate process, ultimate nation. Ana mekire se enu nti oho na mesika. Ana mesika. Obi anya nsuo da. Na se nsuo de obi anya da. Enso yetimi tu abura. Ana mekire ne se eno ne de mehu se nipa no atom fidie. Asfalta aye de atwe yi ana mekire se saa de no ebi ni ho mankwa. Enti sika ntimi nye. Oh. Ntoko we ana me kan. Oh, what's that? Onidi, onum nsuo, onsha atade, onya hwe, a waye healthy, awoda. Wo omba onwoka. Omba onwoka. Ana mekire se ade a wo Omba wa. na se eno ne de eno ne nye nkwa. Sa. Enye nkwa. Aman, trust you me say, opa aja nsuo no, men didi for certain years ubewu. Ana opa anom opa didi for certain years ubewu. Yes. After what matter. E da bi una won temase asema me ye kan bia nie. Enkwa de ontimi nya ho hwe. Enkwa ontimi nya ho hwe. Sa ewu na beba honom no. Obi ani su control. Ba onim say o condition me ba o condition bitimi ma wu. Condition be ya. The condition Mimi didi. O be se ma na kawe nya me ba be kan. Ana ye fast kan. Na ka me ba be kan so. Se mimi didi. Me no me sha atade. Enhome. Me shedem. Na me didi na me sha atade na me home na bibia. Onso shedem. Undidi. On sha atade. Ana shoka onum nsuo. Trust you me nya duru. Ubewu na metiase. Enya no kore. Enokre. Enya no kore. And all I want to argue about it. Enokre. Enya no kore. Onum nsuo. Enya no kore. Enya no kore da. Enokre da. Enya no kore. Me say opiani wa waba asase we so a ade anipa aye. Wo se onfa nka ho ubewu. Enya no kore. Say ye wodem. Mindidi tie. Mindidi minum nsuo. Onum nsuo. Onso hye ho udidi enum nsuo. Ubetime wu agame. Ubetime wu agame. Dabi. Dabi. Se tie. Se mimitimi wugya wa. Na je se mimi wo nkwa ye wo nkwa ho control. Nkwa obia de ubetime we out odidi ya ubetime wu akọ. Asabe na wo kan kwa me. Asabe na wo kan. Conditions betima mo efra asase we so. Conditions ben. Ebi na me say, obi wo wan ko nya wu accident nti wu. Eno de ye ka no kwa ne mre na aso okọ. Ne mre na aso na okọ. Amen. Kwame. Obi a wo kwan a. Me say akwaya. Akwaya India for plane here hwe ase ya obi tiri free mu pie no. Ne time na nso ye. Ne time na nso ye. Yes. You know, obi negligence of duty. Etimi kum obi. Oh, eno me de Kwame. Kwame. Se ho na abefa akwa, ho na abefa akwa. Simple. Tama. Etu de. Kwame uti we tie. Tie mama chiro, uti we. Se obeda ana ade nchiwa ho na abefa akwa na ade bewu, ho na abefa akwa. Yes. Ba onim say kwati kwan obi a de bewu yan drawn to obi negligence of duty. Ana make say obi a enim enkwa de eno time just sika ni ho to me nti no yem forget no na nya de a ho no enti no forget say sika to me ade nyina ya no sika to me bibia ya ebi kura sika kura ntimi nto odo say ye kan odo sika kura ntimi nto say me obema me sika na ade sika beto me do even ye ka bebre loyalty no eba ni pesukura de a adwen kese bebre eno ma bebre wo ho but ye ka physical things ye hu de a eno ne de you can convince me odo asem na wo kan ade a wo control obi adwene no untimi nya emphatically wo ho ade a ye control obi adwene untimi nya emphatically wo ho say wo say
sika ntimi ntodo so Ah, adam mesem yes, chada correct. obi masem so wontimi nya emphatically won Ah, se sika ti oh chama obi ntimi masem je obede hu obu onum a Kwame ewo honom. Obu onum a enu nti na utimi di sika edaada obi. Enu nti na o yesi we ma bribe no. Tie. Ah, sir, very good. Sir, udi sika no pesa udi influence no. Na utimi ebe do. na odo anya odo ni biem yes o ka odo ba o ka influence asem Ana metra say na say o kire odo. It means say odo kan influence obi a o Kwame mama yon komo no em say they say no. it will be a new chapter be dey we come on O dey ntwa so. Dey ntwa so me gidi say ahwefo difficult o ade say ye obi adwene difficult to control obi adwene o dey mate yan fancy why na I think say ahwefo be o say I've just said ahwefo betimi ajeje ewo oh yes yankomo ho na obi an so betimi de na adwenkyere e de aba abusianfo enya ntokwa na eku enya ntokwa na eku ye tre ya adwenti no monfa no ku ase ho ohun se Kennedy Japan ne ba omia omu epto bomb ba na supporters ne sha ase ho ko David hwe omu ye one rough we adwenkyere ana logical reasoning sometimes so ebie adwum yes eye brainstorming ntie bi a ye ka say onso wo wadwenkyere ne eye a wetimi dey ato comment section Kwame but why are there what me a defend the course no what defend it on finish defeat eye e tell say oye be ma na oba e de ne ho ma wo say ono betena no matter what obe defend ne ye babo okra be ka say ane ko kire me be ma koro na ontimi nkire me hwe enso wunim say ni pe okra obebu akun so yes and ma me ayi madam for Charles okay chasi and ma me feeling it pa also hu na on said I just stout sir but na no ne wife trotro mu pa so tese ka ho ayedin nti ka ba mo pre nti mo pre na ana oba ni nya mu wurae ana osansi ye na tese ka no first one ebiti ye be ma na enyem no ndi osi ye na omukọ ada one ba ya na ojire gate no akwa bi firi he fa akwa ne kra ba ye nche eno kra na she chance no oho a awurade akwa no so wa che no oso teso ngwan na firi do no ade no sa ya prepare wa be pre na be ye o wan no na teso fa wa be se mu ono mo piano chas piano gina nche o pele ni tishu akwa no sa akwa no so wa che no oso uya be ma furu he na wife gina ho na oba no nse be me safe mene be ma gaza ono nse Takashi a oye ni nti ma akwa ni suroyi omunya ke da akwa ni suroyi ama oba ne be furu ma otena ono so choke ye otika ni mu nyina so ka be hu chance elade ka me sometimes obi timi ye bibi kire e ma wo dwen bebre ka say hey nipa we pa na timi yes ade we after you begin to think o dwen no ma outside the box said abi ma me fa no matra sa enu ntina na dan kwa kufu ado shoko Ghanaians no
Omo undermine no but aba esanko Pepe, just I'm on fire. yeah. Just me diablo so. Champion fancy I see na. Yes, Edbesia. Ya ba be sum Ghana for sumpa. Ya do bibia ase. Ya di dwuma di nbesi ase da foforo. Ya be san so shout champion chairman kan. Me so frame Kwame Mario. Bye bye. Yes, Simon Mwako Abasonko di pa Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ne yenju medie titiri pa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma akoso ye wano wo Ghana ha se. Ne se nti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpuntu nyuma ahodo a. E koso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ne ye ntim nwanwaso wo ko kokotwa se ne dwumade ni sifa ko wo. Na afei so akwan ne miai wodo a atete apansam so no ye kotwa se ne ebe ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakwaye wonom e wo ho ne nso mmoa dwumadie foforo a ye sign di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi edi yi etu mpon wa abrabo na watumi akyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti memma wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na wemia notification bell ne so se ne ebe ya see yen videos a ye dropping mu ba ko kra. Ye Simon Mwako Abasonko di pa Cove TV